Kanonye mbifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri ubu twumva amasaha yo ku gicamunsi, turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera by'umwihariko kuri eshanu z'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu. Birumvikana rero ni amakuru aba agezweho barebana n'umutekano, politiki na diporomasi, tuba tugiye kugenda tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, ariko tukabyinjiramo tubanje gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Tubaha ikaze rero ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko tukabaha ikaze ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye gukomoza rero kuri byinshi bigiye bitandukanye. Nyamuneka muraza kunyemerera mbabwire yuko inzayiduha ari amahirwe akomeye ku kugarura amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, kugira ngo nyamuneka cyongere gusubira mu iterambere. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Muraza kunyemerera by'umwihariko dusimbukire mu mujyi wa Minembwe, mu gice cy'Iminembwe, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze ku makuru arimo agenda aturuka mu misozi miremire y'Iminembwe. Ni menshi cyane, turaza kuba tuyakomozaho tuyava imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Turaza kunyarukira mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, tubapudetinge tubabwire uko situwasiyo ihagaze muri teritwari ya Masisi. Hari amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diporomasi, by'umwihariko turaza kugaruka gato ku bijyanye n'amakuru ari guturuka yitwa za Muheto, tuze kuba tubapudetinga. Turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice bya zano za Masiko zone. Murabizi neza yuko abaturage bo bamaze iminsi by'umwihariko bafite ibibazo bikomeye cyane byo kuba rwose hari hamaze iminsi haraswa. Turaza kubapudetinga tubabwire uko byifashe. Turaza kugaruka gato ku kijyanye n'imirwano yamaze kuba ica ibintu mu bice by'umujyi wa Makabola. Makabola naho hongeye kugaragara ibitero, abaturage muri za Ndondo ya Bijombo, hariya muri za Ndondo rwose bafite ikibazo cy'umutekano muke kubera imibare y'abasirikare benshi b'Abarundi bakomeje kugenda bahagaragara. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diporomasi tugiye kuba dukomozaho. Turaza gusimbukira mu bice byano muri teritwari by'umwihariko ya Walikale, tubapudetinge tubabwire byinshi bigiye bitandukanye. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka, turaza kuyakomozaho. Intwaro nyinshi zongeye gufatirwa ahitwa Hembe z'Abazalendo. Izi ntwaro nyinshi ziri gufatwa, nyamuneka ni zimwe mu ntwaro navuga yuko zirimo zirafatanwa Abazalendo ku bw'impamvu z'uko igisirikare cya 23 cyamaze kuba kibazenguruka muri rusange. Ariko kandi ku rundi ruhande wo gukumira muri teritwari zose kugira ngo barusheho kugabanya kwinjira mu kangaratete k'umutekano muke. Imirwano rero yongeye kugaragaza ingaruka zikomeye z'intambara z'imitwe yitwaje intwaro ku baturage b'abasivili, ndetse no kongera gutera impungenge ku hazaza h'umutekano n'iterambere ry'aka gace ko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi, nyamuneka ibintu muri Fizi byakomeje gukara. Ingabo z'u Burundi zagaragaje umubare munini mu gace ka Bibogobogo, zigamije kwashinga ibirindo bikomeye bigamije guhungabanya n'ibikorwa bya Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho. Amakuru dukesha abaturiye kariya gace yemeza ko izi ngabo zageze ku cyumweru tariki ya 2 z'ukwa mbere 2026, aho zahitiye mu nkambi y'ingabo z'u Burundi zihasanzwe ari mu Mwarongo, by'umwihariko mu murongo wa Rya Jeff.
riherereye hagati rero ya Buvumu ndetse na Migaja ndetse hitwa Kasenyi hagati ya Kavumu ndetse na Kabare, aho niho bagiye hose bagaragara. Bivugwa ko rero aba basirikare bashya bahaje bagateganya gushyira ibirindiro bishya muri Kabimbwa ndetse na Mugono ku mwinjiro w'ishyamba rya Ndondo ritaragera mu Bijombo, mu Bijabo rikagera mu Bibogobogo. Abasirikare rero baje baturutse mu bice bitandukanye bya Fizi birimo na Baraka. Bibogobogo rero yagezemo abasirikare, ni agace kari hafi y'umujyi wa Baraka, ikaba kandi iherereye mu ntara ndende uvuye muri santere ya Minembwe hagenzurwa n'umutwe wa Twirwaneho. Ibi bikorwa rero biragaragaza ko uburyo bw'ingabo z'u Burundi zashyizeho ingufu mu gucunga umutekano w'umujyi wa Baraka ndetse no gukumira iterambere ry'umutwe wa Twirwaneho muri kariya gace. Ibyo byose ni ibikomeje kugenda bivugwa ariko kandi bitangazwa. Imirwano ikaze rero hagati y'abazayirwa n'abaturage basabye ubutabazi bwihuse by'umwihariko muri Fizi. Nayo ni amakuru akomeje kugenda atugeraho, ibintu bikomeje gukara. Ndabona imirwano hagati y'abazarendo yabereye mu mihana ya Namisha mu nkengero zawo mu mujyi wa Fizi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka muri kariya gace avuga yuko imirwano yatangiye ku wa gatandatu igakomeza by'umwihariko no ku cyumweru no ku wa mbere, nk'uko byemezwa rero n'amakuru yizewe hagera ku bitangazamakuru yacu aremeza ko rwose ngo iyi mirwano ikomeje gupfiramo abatari bake. Tuve hano gato tugaruke mu bice by'umujyi wa Uvira naho situation ni hatari. Navuga ko kugeza magingo aya ibintu bitoroshye habe namba, ivumbi rikomeje gutumuka muri rusange. Impamvu nkubwira nti ivumbi rikomeje gutumuka ni uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeje gukora atake agiye atandukanye mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibi byamaze guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse gishobora no kuza kugira ingaruka by'umwihariko ku basivile mu buryo navuga ko budasanzwe. Amakuru ni menshi cyane aho mu mujyi wa Uvira rero by'umwihariko hitwa za Kalamabenge habyukiye amasasu. Ni amasasu navuga yuko rero by'umwihariko ari ay'abazarendo barimo baragerageza kwataka defensi za M23. Gusa ibingibi bikaba nyine byamaze kubabera imbogamizi kuko muri uku kugerageza defense za M23 kuzataka n'ubundi bari kubasubiza inyuma, ahubwo bigahita biteza ikibazo gikomeye cyane mu bice by'umujyi wa Uvira, aho biri gutuma by'umwihariko bamwe mu baturage benshi bagira gutya bakahagwa, ugasanga rwose nyamuneka bari kwagwa mu buryo navuga ko budasanzwe. Abaturage benshi rero bakaba bari kwagwa mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo umutekano n'amahoro by'umwihariko byongere biboneke hano muri ibi bice. Gusa M23 nayo ikavuga iti ntabwo mugomba kuhakontorora kuko muri bamwe mu bateza umutekano muke mu baturage, ahubwo mukabasahura ndetse mugakora n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko igihugu cye kiri guha agaciro kandi kiri gushimira uruhare rukomeye rwa Katari imaze kugera mu bahuza no gushakira amahoro ikibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yabigabutseho rero mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter mu gihe no gusobanura no gusohora imvugo yari iherutse gutangaza benshi. Umwe mu baminisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi akaba yarafashwe nabi ndetse akanavuga amagambo akomeye ateye ubwoba benshi. Ibi byatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye rero byakurikiranye n'ubutumwa bwa Minisitiri Edouard Bizimana yari yanditse ku rubuga rwe rwa X ku wa gatandatu, avuga ko ngo ari ingenzi gushimira uruhare rwa Katari mu gukoresha ijambo ry'amafaranga yayo bigatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagira icyo zikora ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo butumwa Minisitiri Bizimana yanashinjije u Rwanda
nashinje u Rwanda rwose gukomeza gufata utundi duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuranyije n'amasezerano y'i Washington mu gihe Amerika itagira icyo ibikoraho. Nyuma y'ubwo butumwa bwakomeje guteza impaka n'ibitekerezo bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, Minisitiri Bizimana yahisemo kuwusiba. Icyakora kuri iki cyumweru nimugoroba, Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko hari hakenewe gusobanura ndetse no gushyira ku murongo ibyari byaratangajwe, nubwo atigeze atunga urutoki Minisitiri 23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR, zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye, kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada
bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza, kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'u Burayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'u Burayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano, rero guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'u Burayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere, cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana, kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko
polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba.